Mujuti kay daghag utang. Martes nagplano nga mo ka advance. Miyerkules ni si A sa iyang amo. Huwebes nangutang og sigarilyo. Bernes gakatol ang iyang ulo. Kay gikas paway shampoo giuna mang bisyo. Sabado nagtagay tungod kay sweldo. Pag-abot sa Domingo iyang pamilya napasmo. Pagkadali sa kwarta gastuon, kung bisyo mo sigarilyo inom. Labi na kung ikaw mahubog na, maghinambog og dayon mo bangka. Sa inuman kwartahan kagdating, pagkahuwas dayog panampiling. Paguli mo anak kay naabtan sa asawa ganak, ila kang gibiyaan. Lunes mujuti kay daghag utang. Martes nagplano nga mo ka sa advance. Miyerkules ni si A sa iyang amo. Huwebes nangutang og sigarilyo. Bernes gakatol ang iyang ulo. Kay gikas paway shampoo giuna mang bisyo. Sabado nagtagay tungod kay sweldo. Pag-abot sa Domingo iyang pamilya napasmo. Pagkadali sa kwarta gastuon, kung bisyo mo